أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي ويا قيوم، اللهم يا حي ويا قيوم، اللهم يا حي ويا قيوم. اللهم ارزقني علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعمرا طويلا صالحا وحياة طيبة ونية خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. سلام رحمت برکت دلوانیا خدا لسر و توان به انشالله گلی گهدار و خاندوان هیجه و برامت خدای دلوان و ده هر دو جهان دا کیف خوش و دلشاد بکن. سرح کوشک سرخ سر غازی و خلت اوین خل یار خلوتنها حلو شیرین مرطال. سرح کوشک امجن کوشک کو ترکی بجنه köşk yani Kürdiye çuva tane edane beri da ku ki bu harinin sarxı sırra gazi emjin gazi yani gazi kirina ki ha bedenge ki dejwar dema eşu elemanda kuvaka havare ya gazi kirina ki usa dejwara te gotin sarxı sırra khullet evin emjin evin yani haskirin عربي خلت خلي يار امجي يار دوست خلوة تنها امجي تنها يعني فالا لها تنها يا كستنه تركيجي تنها تيغوتن تنها bir yerdir yani cihaki ku kesli betine اوجي كردية تركي تيب قرانين حلوة شيرين امجي شيرين يعني نتحل يعني مرة طال امجد طال يعني التحل عربي مرة قوة ومقي محبة أنس ألفت هجري غامرو أبلت كل كودا بالميرو قام بعال. مرة قوة امجد قوة يعني هيز مرة تيقوتن هيز وقوة ومقي محبة امجد محبة يعني حسكرن عربي ومقي أنس ألفت هجري امجد هجري yani sabra min pêtê hogiriya min pêtê hevaltiya min pêtêtin jwîra tê gotin unsu ulfet gamru eblet kellê kewden em jî kewden hene kerîma da kewden tê bikaranîn yani haşa mirovê ehmeq terxan gêş bêhiş Erebî gamru eblet kellê tê gotin be'lê mîru em jî mêr عربي بعلتي قوتن قام بعال ان بيجن قان عربي بعالتي قوتن در هوية داني كينا دغستي كل صبي اسك ضج غازي ضل وندا بويا وندا بوي ضال در هوية امجي هوي يعني كو دوجن ميركي هبن او حر دوجن بني هوية هف داني كينا امجي كين اجي كردية كو تركي تيب كراني كين tutmak yani ha دغسي تكل امجي تكل هاف بو تابلي هاف بو افيشي ها تكل هاف بو دغسي زابي اسك نوي غزاله هنا هريما دا اسك تيب كارانين ضجة غازي امجين غازي كرن يعني دنك كرن ايواني جي بيشي هنا كي ايورتره يعني كيمتره يدن دنگه كي ها بالدجواري دما ايشو علم دا غازي تكر هوار تخواست ايواني تاني غازي ديكه بله ضل وندابويه امجي وندابويه عربي بيجن ضل وندابوي ضل امجي وندابوي عربي بيجن ضل لهجة أزمان لهجة تشتا مهجة روبي همجي روح بهجة حسن وشاهي وجهات وبرج بطال لهجة أزمان امد بيجن زمان يعني الديل عربي لهجة تشت امجن تشت يعني تشت او خارنا بريا تاشتي يعني بريا فتوري وهنا هريما دا تاشتيت بجن هريما دا امجن فتور يعني سرتشت خوريني بومدا تيب كارانين هنا هريما دا تشت دبيشن يعني خارنا بريا فتوري ام بريا تاشتي كوتي بكارانين مهجر روبي امجن روبي يعني خوينا دل خوينا قلبي راتي قوتن روبي هم جروح هم هجا جروحي راجي تيقوتن روح بهجة حسن الشاهي وجهاتن بهجة حسن شاهي وجهاتن يعني معنوي إذا هناك تبليها هي
لی بهجه هر سکان راجی بکار بینن لور یعنی معنا خوشکاتی بهجه خوشکاتی رندایی و معنا شاهی کیف خوشی و معنا جهاتی جی تیتن بله هنک زمانزان دبیجن جهاتن وی معنی افاده ناکه لی سیده خانی بکار آنیه یعنی جهاتنه جمن هات آن جوی هات کو وی ایشه بکه یعنی بهجه جوی معنی راجی بکار آنینه بهرج بطال انجا بطاله یعنی ناخبته بیکیره کیر نایتن خمل ریشی خبط لیدان خمت دارا بستری عجو خرمه گرزی حزمه عرو قلپه عندبال خمل ریشی انجن ریشی یعنی او گپکی کو سری ام بیجن خالیان دا خالی چان دا کو تتخاره کو ترکیه هر حال بجنان پسکول عربی خمله دی گوتن خبطه لیدان انجن لیدان عربی خبطه لیخستن قطان خمت دارا بستری یعنی بستریک دیکنسیس گوته بکارانیم ترکی عجوه خورمه انجا خورمه عربی عجوه گرزی حزمه انجا گرزی گیایان عروه قلبه انجا قلب یعنی او قلکاک و پشکوک دکاوی جراتی گوتن قلپک عنده بال انجا لباله عرب دبیجن عنده طلعت وجه محيا عارض منظر چرو طلعت وجه محيا عارض منظر چرو يعني انجن روي عرب دبيجن طلعت وجه محيا عارض منظر همين اوجرات بكارتينن ايكا بيشه ان بيجن بيشه يعني دارستان دحل عربي ايكا تخت اريكه امجد تختيوي عرب بیجن اریک یعنی تخت راستی دا او جه کمرو سری رویتنی آن رادزه نوین ایدی شرط نجبون رازانه به قرآن پیروز علی الارائکی ینظرون یعنی لسروان دوشکان لسروان قنپان تماشای نعمت جنت دیکن زیغ میل ام دی بیجن میل آخواه دا بال بیتشته و عرب دیشن زیغ میل آخواه دا بال باب خواه آن میل خواه دا دایی که خواه آن دا فلان تشتی آن دا جیران خواه هنک میل معنا بجن جنحقی برای خواه میل خواه دا بال جحقی دا بال نحقی ده و ساجی بکار آنینه بیت مال ام بجن مال عربی بیت تی گوتن حامل باردار و حبلا آف سوقور حمی پاوان حلی خشرو حلی زینت حول سال حامل باردار و انجا باردار یعنی بار هلانیه عرب دبیجنوی حامله یعنی اوی بار هلانیه ببخشیدن حرمتا کو به حامله به اوجی بار هلانیه آن مروفه که نورمال تشتکی بار هلانیه جوراش دا گوتن باردار حبلا آوس اندجن آوس عربی حبلاتی گوتن قورخ حمیون انجا قورخ یعنی تشتاکو هاتیه پاراستن تشتاکو هاتیه محافظه کرن امجا افدار هاتیه محافظه کرن یعنی کس نیسکی لوی دوی نبه مداخله پی نکه هاتیه پاراستن لوی حمیه پاوان ام بجن پاوان معنا evet تشتاکو انسان اشخارا تخه ده حمینه محافظت که مثلا تی گوتن حمیا فلان کسی پاوانا فلان کسی اف حمیا فلان کسی یعنی اویش خراوی خصیه بنی حمیت خود بنی پاراستنا خود اوی محافظت که حالی خشرو ام بجه خشر حرمتان مثلا تشتیوانی قیمت لی حالی زینت تشتی خامله جلیوان و تشتیوانی کوپه دخاملن حمیارتا گوتن زینت حول سال اندجن سال عربي حولت يقولن قاطبة جملة كل كافة همي كف من عصد أو رنج لون رنج همسدنج بكملال قاطبة جملة كل كافة همي نوي حمية مش تذ يعني ها قشت كفي منع أمجي منع بيتش منع كر قد خاكر عربي كف بيشن صد أو رنج صدج معناه منع راستي ده منع جي عربية لكردي تيب كوراني ملها منع كر يعني ملها يساكر يا ملها قد خاكر يا لون رنگ امجان رنگ او عربی بیجن لونه بلی چانکو ترکیه دا
زمان کردی تعاملاندن جارنان دی عربی دا جی کردی تعاملاندن آن عربی دا جارن کردی تب کارانین اوه ها مرو جیران هوا مرو جهب باندور دستیله مرو محتاج هوا همسه دنگه ام بجن دنگ عربی دا همسه تی گوتن بکمه لال ام بجن لال عربی دا بجن بکمه مره کره تر جارک تار جارک بکو دکو سکقطان بنیا بکه کعبه پالگه متکا و تکیه پال مره کره تار جارک امجین جارک جارک عربی مره کره تاره بکو دکو سکقطان امجین قطان یعنی لیدان لیخستن عربی بکو دکو سک بنیا بکه کعبه امجین کعبه كعبة الله شريف عربي بنية بكة تيقولن بالجة متكا بالجة يعني جه بالدانه جه كردية ده معناه مكان ده تنيشن مثلا إفادة دكه وكا مثلا راوست جه خواندن جه يعني جه خواندنه جه دراقه تكيه بال امجن بال داين بال خدا دياره بال خدا فلان تشتي جرى بال تكيه تيقوتن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.